Evo ja sam se odlučio za formaciju 4-3-3. Na golu sam se odlučio da bo jedan od najboljših golmanov vseh časov Gianluigi Buffon, desni bek Philipp Lahm, jedan od najboljših desnih bekov katere sam imao čast da gledam, desni štoper bom stavio Paolo Maldini, jedan od ikona Milana, levi štoper Sergio Ramos, dost dobar normalno defanzivno, kater je odločio dost pomembnih tekmi za Real Madrid. Levo bom dao Roberto Carlos, jedan najboljši levi bek katereg sam imao čast gledat. Zadnji vezni Claude Makélélé, najboljši zadnji vezni, klasični po mom mnenju. Desno bom dao virtuoza Zinedina Zidana, levi vezni najboljši smešek, najboljši osmeh Ronaldinho, levi winger bom dao Cristiana Ronalda, desni winger njegov konkurent Leo Messi i normalno naprijed il fenomeno stari Ronaldo, katerem se divim ker je imao dosta operacij kolena pa je se vrnio še moćnejši.